Kasangay ta asawag. Kat sigurado nga agur-uray ang kanya. Maragsakan lakit dito isagot ko kan kuana. Balito kasinsing kan kwentas. Oh, da nagpalangan iti dalang ko. Tuwa nagtagi kabalyo. Isardan ko ti kotse. Nakabungot na. Imasidag ti maysa. Anyak ka di ti masapol yung kanyak. Sugat ko. Sino tinanggandak itibiyag ko? Sino? Agparkong ka. Amangan wag dara ti sugat mo. Palsak ti awanan bayin. Jak pakawanan ti asinuhan anak kabasol kanyak. Awan asik iti uray asinuman anak kabasol kanyak. Agpaggadlakit di tibiyag mo. Di ka kadi mabutang. Awan kabutan ko. Nga uray pa'y ni patay. Katukad ti basol. Asino ti awan basol na. Asino ti nalinteg. Itultuloy tayo kadilata ti agbasol. Itulok mo kadi at agabwen na ka ti kinarugit ken kinadakas ngagpaay kadagiti saan analinteg apanggep. Gunudem ti aglaplapusanan ken awan kaasping na aragsa. Gapo iti kinaturay ken kinadakas mo. Ngem anya ti katukad ti basol mo. Katukad ti basol. May samanen a nobela asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Napalabas, nasaktan ni Margarita iti naibaga ni Francis ken kuana, akabsat lang ti pangibilbilangan na iti daytoy. Simmang atmanan iti sigod apappapanan na abantay, ket inyik-ikkis na ijay ti sakit tinakem na. Sinurot mo't ni Simon amay sa abaro, ket inanandingay na daytoy. Kabayatan na, nagdamag ni Ligaya iti amana, nuhusto nga tatipangdeng na amakikalay sa ni Francis. Ket nakuna tilakay, apanunutan na pa'y anaimbag, tapno awan ti pagbabawian na iti udi na. Iti sabali abangir, si Marongkar da Astor ken angkuan ije purpuriket, ket dinayaw ni Astor ni Dingas. Gaputa indaulwan na dagiti karpentero anang ipatakder iti happy house, isu anapintas. Nasuron manen ni angkuan, ket ingkedeng na nga agikatan. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti basol. No sikat inang idaulo kadagiti buyot tayo. Amangan no saan napintas ti pan nakaipatakder ti happy house. Ngamin, dahit talang sa ti agado. Saan mo ama ipanagnag iti aramid? Anya kamatan amo. Nilatan dinggas tinalaingkan ka. Isulatan tinasayat iti imatang mo. Agi kataklaingen apasurot mo. Anya? Agi katakon amo. Anya? Wen amo. Masaksakit anak ngamin iti panagsasaom. Nidinggas latan tinalaing parakin ka. Apa yang kuhan? Anya ka di tilaing mo ngayon pakitam kanyak, ha? Adda ka din panagnag mo kanyak, alaing mo? Adumat, amo. Kas kumaiti anya? Nalaingak, amakikadwakan ka, amo. Dahit talang tilas-lastog mo. Ngam awan mo't nasayat nga trabaho. Awan pagsayaatan nga ipapaay mo. Anya kamatan amo. Talaga masaksakitan na kiti panagsasaom. Pasakitan ka kat pudno mo timbaga.
Kaya't mo balin ang makanawan ko. Ngem, anya ko mati pagibasaran. Sanggol tupay lang kat abaken na kanida gimay. Naglaing ka pa nga agreklamo. Awan lagat, agreklamo ka. Agpay sumat nga minamo. Anila ang dinggas ti kan kanunungam. Sige, ipanaknak mo nga rod kanyak amas nalalaing kangam ni Dinggas. Itekasta, maragsa ka nakmatkan ka. Ha? Kita man day ta happy house dito'y purpurik. Adda ka din na itulong mo dita? Awan! Ngamin, di mo kaya't titumulong. Adda kalata ni Jaron Rono amang mat kadag itilupo ti babay jay. Ni amo mat. Sangkit din? Iso atap nagbilibakan ka angkuan. Ipakitam tilaing mo. Saan aday talastog mo ti agado? O anya ligaya, napigsakan balasang ko. Kabailamon ti agsubli ijay farmhouse. Wan nana, kabaalakon. Apag iso nga rod, umay ita ni Francis. Agsubli tayon ijay farmhouse. Wan nana. Ne, adda nagsardeng alugan iti batog. Nilakip di Francis dayta, mabitlaang tay nakitaan. Wan nana. Wan! Iso nga agpahiso ligaya! Addan ni Francis! Kumusta ni baby? Ligaya? Nakaturog. Di na kaya ti paidiso. Isong ob-uba aglatan. Nan, syakman mo ti mga uba. O sige. Ay na, nakaturog lat na. Sana pulos analukag nga oray no impaubamon kanyak. Francis. Di kagdanag, baby Franco. Ubana ka ni Papa Francis. Siyak ti papam, ket aywanan ka. Nagsaya at kat kumanupod no asikati amana, Francis. Ligaya, siyak ti ama ni baby Franco. Franco tinagan na. Taim pasurot ko itinagan ko a Francis. Franco Armida. Dayta tinagan na. Francis. Di kagdanag, baby Franco. Taipaayan kay tinaranya ka masakbayan. Ikan. At dayta. Nakadanon tayo dito farmhouse. Sige, Barok. Si Kantimang Kibin kiniligaya. Taubag ni baby. Wan, nanapipay. Mabit lang di kaya, eh. Taumay ko ilukat day tari daw iti batog mo. O sige, ligaya. Dumsag kan. Kumpet ka kanya. Wan, Francis. O, aginayat ka lain. Wan. Ala, siya kong timangubakin ni Bebe, kabsa. Mudto yan. Ay saan kat no agat lingot ka. Ha? Wen gaya man niya. Di kan sapay nagbugo. Wen, saan? Sapay kagap-gapok di taharday. Nagsibugak iti masitas. Ala, ingka kat ibunag dagiti gargarot ni ligaya. Wen, day tangarod ti aramidag. Kano kayat mo nga ubaan ni baby? Agina na kapay nga umuna. Kat agdigos ka, tapno di ka agat lingon. Wen, kabsat. Kasta ti aramida. Simang patan daligaya. Kat adda maladaga nga uban ni Nana Pipay. Ti awanan bain aligaya. Inagaw na ni Francis kanyak. Ngam sa nabali. Tasaan pa'y anala daw ti amin. Adda pa'y gondaway ko ka ni Francis. Tumukno sa di impyerno ti gurak ka niligaya. Aday taligaya. Nakaturogan ni baby Franco. Mairuam tunday ta maisalasala, Francis. Bayam lat na. Talaga kasta ti baby.
Nasken nga isala tapno maturo. Nga mairwam. Ipaay mo kadilatan ti kayat ni Baby Franco. Nanasken nga isala, aramidin tayo Kasta talaga tinaganak. Ipaay na ti pakaragsakan da anak na. Saan ka di, Baby Franco? Agyamanakan ka, Francis. Sikat tinang tudtib kanyak. Tapno malipatak tinapalabas ko. Wen, ligaya. Babain kanyak. Mapunas tinapalabas mo. Francis, Pangaasim, talipato mong tinapalabas mo. Saan kumaaday tatimang dadali ayan ayat ta? agyamanak no kasta. Kasapulan na ta ni Baby Franco. Isong agtinulong ta para kenkwana. Idisok dito lamisaan to ipadigok kasi daan. Nanapipay. Nay, anya da ita ipadigo, Margarita. Ginataan nga ba, Nana? Talaga nausem ka nga agluto iti kasta si daan Wen, tapaborito nga ni Francis dayta. Kasta ka de. Nana? Ayan ni Francis? Rimuaran napanan ijay farm. Kat niligaya? Adda iti silid May. Sige Nana, mapanak iti ayan na. Ha? Ay ikwa, saanon Margarita? Ngamin nakaturog da. Dinak paritan Nana. Mapanak iti ayan niligaya. Nagpasngay kagaya man, ligaya. Wen, Margarita. Sino ti karupropa ti anak mo? Si kakadi? Wenno, tinakasikugkan ka. Wenno, ni Francis. Adda posibilidad na. Ngamin, agigyan kamot dito yung farmhouse. Amangan paikit din may sa laeng ti Siledyo iti rabii. Anya? Saan kit din? Kita man anaimbag ligaya? Amangan no adamot immalaan na ka ni Francis. Ngamin, masikog ka lang arudan, ngam nakiayan-ayat ka pa'y laeng kankwana. Di, adda nga rod posibilidad na nga adda maala na ka ni Francis. Tingata, agong na? Wano ti mata na? Wano saan? Sumardagan! Sige, rumwarkan dito'y silid mi, Margarita. Oh, di ka agungat akasta. Amangan no mabignat ka. No di ka pa'y larumwar dito'y. Amangan no malipatak agayam na ka ni Francis. Kat anya pa'y ti maaramid ko kan ka. Aglablabas kan. Anya ti mapaspasamak dito Mabalin ka di, Nana Pipay. Parwaran nyo dayto'y at tao. Taamangan no makalipatak. Kadyak am mo ti maaramid ko kan kuana. Ala, ingkan Margarita. Imbagak mo't ngamin asaan kan asumrag dito'y. Ngam nagpilit ka. Sa anak nga imay tapno makiapa, nanapipay. Niligaya. Pangaase, Margarita. Rumwar kan balasan ko. Sige. Rumwara ko, Nana. Gaputa bastos kayo. Kasla kukwayo dayto'y farmhouse. Pada kayong tupay matlang apasuswelduan laang. Kasta timbaga na may papan ka ni baby. Nana Pipay. Wen, kunaantan anarugita ka babae. Gapoy tinapalabas ko. Ngam saan arumbang ngagsaw iti kasjay may papan iti anak ko. Oray jak nagayatan ti panagsikog ko. Ngam impatag ko ni baby sipod sikog ko. Ay, una yun ni Margarita. Mas daawak nga rod iti pakpakita na ita nga ugali na. Tasaan mo't akasta iti. Nasingput mo't iti. Bayam,
Tadya kun itulok ang makastruk dito'y farmhouse. Bayan nyo lang ang asumrak, Nana Pipay. Saan tayo aparitan asumrak dito eh? Tapod no ti kunana. Saan tayo ako ko ti farmhouse? Tapasusweldoan tayo laang. Uray pay. Kanas kan nga ipakaamok daytoy kindi Francis. Saanan? Saan yun ngay bagakan ko na? Ay saan ang mabaling balasang ko? Naskan amaamuan na daytoy nga inaramid ni Margarita. Nana, Wen, maawatan tayo ang nasakit tinakam ni Margarita. Gaputa sikat ay ayatan ni Francis. Ngam saanan ang maiparbeng tararamitan na kan ka. Iso anaskan ang maamuan ni Francis daytaw. pangasiyo, Nana Pipay. Saan nyo latan ngay bagbagakan ko na? Diyak kaya't nga ginurada ka ni Margarita. Kat amangan no kumarkaro pa iti parikot. Ada kagayam diti kanatengan, Francis. Wen, Margarita. Apay? Napanak namin ijay farmhouse itay. Kat pinagsasawan nakmatan ni Ligaya. Anya? Imbaga na asaan akon nga umadak ijay farmhouse. Taawan karbangak. Iso aday chay. Ang sangsangit ak itay arimwar iti farmhouse. Margarita, mabaling ka di. Sardingan ko man niligaya. Kaya't mo asawan, Francis. Saan nakapat dyan? Siyak, anabayagan akad-kadwam dito'y farm. Manon atawan ang nagkadkadwat ta, Francis. Ita, mas patsampay ni Ligaya. Gaputa iso ti ay ayatem. Amanula ang abulan anam-amom. Idinto ta siyak. Kat idi pa laubing tangam amunag. Margarita, Sige. Awan mabaling ko. No nila ang Ligaya ti husto ti aramid na iti imatang mo. Tanya ngay nga rod. Kat ay ayatamat. Kat tapno malpasan ti amin. Nasaysaya atin ngay nakaglemas iti kaadalman apasat ti karayan. Tapno agkibusan ti biyag ko. anya? Juan Francis, talaga nga aramidak na ita. Ngamin, nagdakasak gayam iti imatang mo. Kat dayjay lang aligaya ti husto ti aramid na. Dayjay aligaya. Ako namlan awan apulos basol na. Ngam demonyeta mo't gayam. Ditakan! No apay namin nakastoy tinapasama iti biyag ko. No apay nga da nang idadanas kanya. Isungay ta. Mauy-uyaw akon. Kaslawan ro pakarumwar. Mabay nakita na rumwar. Nanay, Ligaya, nagsangsangit ta anak mo di ta idana. Ngamboy-boyaam lang. Ay, umay kan, baby. Upaan na ka ni Lola. Ala, huston wine. Huston, baby. La 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 la. La 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 la. Ay na. Ay agyaman ak. Si Mardeng matlaang idiinubak. Mala, maturog kan apo ka. Taubaan na ka ni Lulawan. Ligaya, balasang ka. Anya ti mapaspasamakan ka. Nana. Ang sangsangit to'y anak mo. Ngam gid-gid dan amad. Anya ka di ti pagsangsangitam. Awan, Nana. Anya ka kadili kaya. Ala,
Ibagam kanyak ti parikot mo. Taping agsangsangit kakit din. Imbis nga asikaswam to'y anak mo. Nana Pipay, kasla kayat kundi pumanaw dito'y farmhouse. Agsubli kami sa langan ni Jibalay mi. Anya, Wan nana, iti kasta, maliklikan ti parikot. Kan maliklikan ti panakaibabain ko, kasta mo to ni Francis. Iso nga minti kang runaan ang may babain. ay saan saan kayo nga agsubli jay balayo? Saan na kayo mutla ang apalubusan ni Frances? Nana, No ni Margarita ti pampanunutem, lipat munday jay. Saan ko mga iso ti mang dadaal iti ayan-ayat yokin ni Francis? Idi pa'y laeng ebagbagaken ka dayta, ligaya. Kan awan ka dit pa nagtalag mo kin ni Francis. Takas tamot ti bagbaga. saan nga iti dayta, Nana Pipay? Basta ti panunutem. Ay ayaten na ka ni Francis. Kat nakasagana amang ikalay sa kanka. Nana, Si kaman ti pagdamagak balasang ko. Ay ayatem ka di itinapudno ni Francis. Wan, Nana, Matlagayam. No kasta nga rood, awan ti parikot. Agragsak kakit di. Tamaaddaan kay tinapudno nga asawa. Ikalay sana ka ni Francis. panunutag pa yan na imbag. No makikalay sa akin ni Francis, Nana. Ha? Wan, Nana. Ngamin, husto ni Margarita. Saan asya ti maikarikan ni Francis? Makikalay santo nga ta niligaya ken ni Francis. Kagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol! Nobela ken iti direksyon ni Virgie Peclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami itin kay Panangtarabay.